Kunstá goibh chuirde is mise Owen P. O'Murchu, agus fáiltí go roisteach go dtí Leabhar-mheas, agus an leabhar bheith go bhascam nniu ná sais leabhar saothar dar bhanam the land for the people. So in Foheadlatán the sexual case for land reform in Ireland. The Eimear Walshe, commissioned by the National Sculpture Factory in Cork City. Saothar bug Tanny, Sam cannot a walkamation or hula tractor show. Ach beidir landme an duine Instagram nor degen. Ach rinne an dramshow commission where agus vi sé bunne rinne an rud the land question. Where the fuck am I supposed to have sex? Produced for Eve International inis year lan oran. Agus go bonusach is leabhar saothar ó anas le ceistin is siomhanna nó scenario a chrothítear agus an sin bíon ceistin a freagar so seo. The 1954 World Planning Championships has been really good. Your recent inheritance of a huge farm of easy work land has made you phenomenally popular. Agus an sin cadíon tú leis an talamh conas mar raníonn tú conas mar scarann tú talamh mar hisismthóir nó lehéid. Agus tá siomhan éagsúla ag gceist daoine buchta na Gael, daoine sevra the Land League chun na talún luútán. Agus rudí éagsúla luúte agus caiithú freagraí thuirt an rudí mé ceann éigean léamach. It's spatial. Exercise 10. You are an illiterate Irish-speaking bachelor farmer renting on an estate in County Waterford. You need to send a threatening letter to your English-speaking landlord who hopes to clear you from the land to make space for your newly designed his newly designed pleasure gardens. Using only drawn images, create your threat letter in the space opposite. Bearing in mind the landlord's wife has hired you in to clean her chimney six times this year already. We're thinking it's in. Agus tá pictúirí starúla de hithe agus de bhuáin agus de siobó agus de frochóga agus tá stofán faoin lochtsiúil agus rudí nua aimsere freisin a déir manor go bhfuil sé sin in úsáid, your guerrilla faction has liberated a déir manor, and before you cut a set of keys for every person, you and your comrades have one weekend to do as you will. Cé a dúirfá choradómh teachta grí an féasta mór a dagrófá. Agus tá a lán an rudí spéisiúil camera níor scríos síos deirtar I gúna leir go chóir pórta glachas a rud ach hain chun ceap an leir se go mór le an rud sin the sexual case for land reform in Ireland agus go háirithe cuasítíocht a damanta an lán an síos an damáin agus cean an línta bhí aga me ná Queenie arú sin nach féad le lethir bhúil le an rágeal de bhór bhfuil cáíar lena dismathirí, so Queenie gí arú sin mar a gcuoine si bhar aine eile. Agus tá sé tharbh fear agus is rud é sin atá tharlathe de bhór fulasathe an rialtais finna gael agus fianna fáil. Níláin go bheith aon áras a bheith hurt in na héamh sin. So do daine níos sin agus iad a fannach sáile ach chuirg sé seo tú ag smaoinemh tá sé tharbh tá lán dí starúla tá sé cinna ní gramhar tá sé cinna ní géir tá sé saoigh maga níor línas na rudí deirtear go chóra dhéanamh ach háin sé go mórlam bhrealam tuile ó Eimear Walshe eiscint. Sin é the land for the people, the sexual case for land reform in Ireland. Agus sin é Leabhar-mheas, slán tamí na cóirde.